Cian and Natalia Parbo, Christopher Palacio, Agnes and Joel Santos, Carrie Jean and Brian Domingo, Nori and Elvie Zita, Menandro and Karen Bautista, Kelsey and Kendra, Chito and Irene Bituin, Lilia Perez, Divina and Oscar Sekazati, Lynn Mike Melody, Gabriel, and Michael Young, Micaela Young, Dewey and Irena Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek, Chris, and Liza Pineda, Nell Arlene and Freddie Nuki, Alfredo Jr., Kayanan, Chan Alfred, April, AJ, Aliana, and Patricia Ann Parico, Patrick, Janina, and Miguel Rivera, Kyle and Justine Hinko, Abner Eugene Gozum, Leo Cruz, and Ruth Manluta, Minerva Concepcion, Charmaine,
Andy, Paul Albert, and Patricia Ann Parico, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Gabriel Gonzalez, Brennan and Cano Robinson, Annalise and Ellery Shutles, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Neil Joshua Sikat, Rona Odarbe, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Liza Pineda, Nell, Arlene and Ferdinuki, Alfredo Jr. Kayanan, John Alfred, April, AJ, Eliana Marie, and Anika May Kayanan, Aline and Kylie Lasco, Angelo Minaves, John Mark Lasco, Randolph Latorre, Patrick Miguel Bisda, TJ Castro, John Mark Abarde, para king malagwang kapaldanan di Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, Bonifacio Malik, Tom Laksamana, Minerva and Joe Mark Kembao, Esther Parungaw, Marina Ozario, Wenceslao Canyonero, Estelita Rosario, Jordana Misetti, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Glenn Nuki, Joseph Gosum, Henedina Bituin, Beata Canyonero, Venedita Amante, Kate Villa, Robert David, Ines Gozum, Cirilo Cuenco, Purificacion Gozum, Sita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Yoli Tayag, Joseph Ferrer, Lucia Infante, Marita Paule, Patrick Joven de Leon, Eleuterio Ocampo, Omar Sanchez, Jaime Huco, Corazon Vituk, Teresita Saraza, Irene Kiambao, Araceli Vallero, Francis Garcia, Jose Aquino, Alicia Kayanan, Cora Garcia, Antonia Guevara, Divina and Nasing Evangelista, Catalina David, Karen Bautista, Bonatina Sanchez, Rosario David, Gabriel Ragonesi, Edward Manlutak, Aiden Marcos, Lopez Terry Davis, Josie Hinco, Jose Castro, Josepina Calma, Leonardo Cayanan, Lizelle Bituk, Celia Borlongan, Richard De Leon, Dionisio Cuenco, Marita Gracita Santiago, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo, Angelita Dabu, Lucia Flores, Rowela Pantig, Matthew Magcalas, Dorita Paguntalan, Vilma Reyes, Emily Santiago, Marites Sebastian, Marcing and Jean Lagman, Louie Gozum, Ramon Tuason, Cassandra Manabat, Grayson J. Kayanan, Vicel Estela, Julian and Aiden Gurlongan, Norberta Bartolome, Flora Tambolo, Aurora Cuenco, Salvacion Dizon, Aurea Kayanan. Para king kapayapan din Kaladuadi, Romeo, Mark, Adrian, Tito, Lourdes, Renardo, Aiden, Leonila, Heidi, Loy, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Gertrude, Celedonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Eduardo, Juana, Pedro, Mariano, Patria, Emmanuel, Rosario, Marcelo, Pacifico Senior and Junior, Gloria, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Felino, Salome, Jose Senior, Isabel, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Amo Jose Diao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loretta, Pedro, Cecilio, Julio, Julia, Medalla, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Senior and Junior, Valenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Librada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita,
Noel Takeshi, Nestor, Hilarion, Cristina, Roberto, Nestor, Jess, Pascual, Mary Josephine, Efren, Hilda, Encarnacion, Benedict, Alan, Maria, Roberto, Nemerato, Benito, Glenn, Juliana, Segundina, Teodoro Senior, Joel, Clarita, Almario, Anacleta, Domingo, Emmanuel, Piping Between, Santiago, Victoria, Pacifico, Benita, Jerry, Alice, Elena, Reynaldo, Ruben Senior, Alfredo Senior, Teresita, Tess, Saturnino, Chari, Adoracion, Esperanza, Orlando, Rodolfo, Juan, Domingo, Tarciso, Susana, Ricardo, Jose, Pauling, Jose, Paul Christian, Philip Vincent, Felipe, Elfleda, Paulina, Chris, Alberto, Crescencio, Eulalio, Victoria, Angel Senior, Peregrina, Lucrecia, Antonio, Isidro, Corazon, Enrique, Antonio, Matias, Victor, Ventura Senior, Ramir Senior, Paterno, Amelia, Santiago, Victoria, Tanner, Tyler, Alfredo Senior, Adelaida, Alicia, Marisa, David, Jenny, Ferdinand, Demetrio, Estrella, Romeo, Benedicto, Arsenia, Jerry, Veronica, Angel, Arsenio, Maria, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Senior, Ignacio, Carlos, Feliciano Senior and Junior, Elinda Modesta, Corazon, Luis, Emmanuel, Fermina, Pedro, Godofredo, Marcial, Isidro, Maria, Erico, Mariano, Amparo, Silvestre, Belen, Natividad, Sebastian, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Ernie, Agustin, Marina, Pablo, Jimmy, Ernesto Senior, Aurelio, Raimundo, Maxima, Francisco Senior, Carlito, Primo, Mario, Lucia, Estela, Archie, Nico, Crisanta, Roxanne, Lydia, Paule, Caleb, Lawrence, Nicolas, Iluminada, Corazon, Resi, Gliceria, Andrea, Francisco, Maximo, Wilmar, Encarnacion, Genardo, Eulalia, Cecilio, Irene, Eleuterio, Esperanza, Dorotea, Santiago, Michael, Elsa, Eduardo, Felicidad, Delphine, Maria, Beatriz, Carlos, Erlinda, Nicolas, Apolonio, Herminia, Pablo, Herminihilda, Victoria, Felipe, Marivic, Antonia, Melanio, Alexander, Arnold, Angelo, Felix, Armando, Bernadita, Martin, Dominica, Jeronimo, Pablo, Victor, Melquiades, Belen, Benecio, Corazon, Colombina, Emerenciana, Salvador, Lucia, Reino, Ronnie, Teofilo, Victoria, Rodolfo, Teresita, Consolacion, Priscilla, Marcelo, Rufina, Ruben, Valentino, Regino, Rodolfo Senior, Conchita, Rodolfo, Riel, Florencio, Rosario, Julian, Eugenio, Marcelino, Angelina, Roel, Antonio, Rebecca, Rowena, Marciano, Beatriz, Teresita, Gilbert, Ramon, Pablo, Ulita, Eduardo, Jesucito, Paulito, Jimmy, Eduardo, Feliciano, Delphine, Maria, Beatriz, Carlos, Erlinda, Perlita, Fortunato, Virginia, Pablo, Bernabella, Salvador, Beatriz, Wilfredo, Eleda, Francisco, Karen, Carmelino, Marcelino, Miguelito, Joel, Frudencio, Eusebio, Artemio, Consolacion, Jean, Roque, Macaria, Gervasio, Teodora, Constancia, Jesus, Abelardo, Gabiola, Jose, Pauling, Joe, Ernesto, Susana, Ricardo, Rolando, Marina, Andres, Virgines, Alejo, Carolina, Fidel, Puring, Virgilio, Jose, Goido, Florenciana, Iluminada, Lucia, David, Faustino, Roque, Rogelio Jr., Marian, Chelo, Marcelino, Corazon, Erlinda, Emerita, Roberto, Laurentino, Arcelia, Pelayo, Remio, Encarnacion, Ernesto, Benedict, Alan, Encarnacion, Villanueva, Ricky Luzong, Renato, Ronaldo, Nene, Vicente, Lumeng,
Pedro Remedios Ventura, Carolina Vicente, Juan Lourdes, Ado Ising Romando Fermina, Ramon Jesus Virginia, Anastasio Maria Custudio, Elsie Irenea Leonardo, Jan Aisha Juanito Francisco Sr., Gloria Meliton, Michael Diosdado Sr., Magdalena, Amelita Hermen, Maria Lida, Marcelo Victoria, Crescenzo Sr. and Junior, Rafi Lourdes, Rogelio, Lorenza Luzi, Marcelito, Melania Magdalena, Albert Estelita, Gonzalo, Oscar Socorro, Erlinda Bernadette, Paz, Louis, Francisco Urbano, Teopila Segunda, Ernesto Mariano Antonia, Narciso Iluminada, Roger Pepito, Rosalina Emerenciana, Eladio Rodolfo, Lourdes, Danilo, Marilu Gerardo, Bernardo, Evelyn Marian, Mario Irene, Justiniano Sr. at din kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na karetangala ng makaga nakakarelo.
busan papasalian niya, karana metana, asadiang panyatang na, inusalubungan niya, karana metana, asadiang panyatang na, inusalubungan niya. Ingatong kasalukuyan, tutunang pamamalaan, tulamong pasalipapan, ligayang sula-sulapo, ituro na ng Ginoo, lubulyang irimama. Karana metana, pasadiyang panyatang na, inusalubungan niya, karana metana, pasadiyang panyatang na, inusalubungan niya. Busal ning kabalisanan, busal na ning kalungkutan, sabla-sabla masayanan, mga pnuking kabanayan, aning sabla ipayunganan, ning sabla pasantingan, karana metana, pasadiyang panyatang na, inusalubungan niya, karana metana, pasadiyang panyatang na, inusalubungan niya. King Bietamo, kiting yato, king ginuyang ilugtamo, king pamilya at king obra, mamaglimbang aliwapa, karing puso paletamo, ipunan ibahin niya. Karana metana, pagsadiyang panyatang na, inusalubungan niya, karana metana, pagsadiyang panyatang na, inusalubungan niya. O malalang na misteryo, enaalirip ning tao, Diyos anak mi bahitya, ning bingot engalandaya, o misteryo ning lugod na, lusog makapagmulala, karana metana, pagsadiyang panyatang na, inusalubungan niya. Karana metana, pagsadiyang panyatang na, inusalubungan niya. Anting beto nga pamilya, mitipon tamo, king lagyo ning ipampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Iso Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakisan metong ning banal na Espiritu mantabe kay kayungan. At kay kaan timurin. Welcome po king kay katamong simbang bengi number 1. Tuno po rin aliwa, minulit lang po buri nang sabihan. Pakigreet po rin kasiping iyo. Welcome po king simbang bengi number 1. Pakisabi po karela, welcome. Pakamalan kong kakaluguran, kaniti pong pagumpisan taya, ing kaya katamong pamagsimbang bengi, ding kaya katamong siya mamisa di aginaldo, anting kapagsadyan, para king panyatang ning Ginoo, king yato, pasalamatan taya, king regalo ning biye, regalo na ning meto nga talapagligtas. King katahimikan na rin kaya katamong puso, ganakan tamo nung makanano na katamong kaluguran at luluguran ning Diyos. Paano paya ka rin kaya katamong kakulangan at kasalanan, ganakan tala rin ang nakalabesi sa pinggulutan tayong kayang lugod. E tamo meging malugod, karing kaya katamong kapara, karing kaya katamong sarili, at king kaya katamong Diyos. Iagkastangin ning miyag na nagnaning kapanisan, magkumpisal ko. King Diyos sa may bayan totoo, at kay kapatad, huling may kasala kong bina,
king isip, amano, at dapat, at mayaliwang kakulangan. Uli nita'y panigapo ko, kasanta Mariang, kapilan man birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kay kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. King Diyos, sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, iyuli na katangan sana, king bielang angga. Amen. in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Deo, passo minimus, paz, paz, Deo gloria, paz, paz, Deo gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Deo, passo minimus, paz, paz, Deo gloria, paz, paz, Deo gloria. Manalangin kamo. Oy paming mayupaya, king tangkamo para king kekeng kaligtasan, inga mano umikatawan niyang tao, pepahayag na itining meto anghel, at bait nening Virhen Maria, ikesa nang maniwala king yengin duning Diyos, tanggapan ming saup ding kayang panalangin, itiadwan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibigyan po ang magari kambemot ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga.
Pamamasang ibad, king libro ning propeta Isaias. Nga naning Ginoo karing taong kayang pinili. E nalumwat, iligtas da kayo, inyadaptan nyo, itang mayap at matulid. Panuanan ko la, retang parating mangiling, kingaldoning painawa, at era gagamitan iti, kingeustong paralan. Panuanan ko la, ring e gagawang nano pamang dewakan. E nasukat sabian, ning taong daywan, amekiyanip karing taong pinili na ning Ginoo, inganti kaniti. E naburi ning Ginoo, ing samba kong kayabera, ding taong kayang pinili. At ing Ginoo, sasabiana karetang taong daywan, amiging daki ning kayang balen a pinili na, amalugod at susuyo kayo, anpon mangiling, kingaldoning painawa, ampon tapat, king kayang kasunduan. Idalara kayo, king Sion, king banal kong bundok, dinanda kayong tula, king kanakong balepi panalanginan, at tanggapan ko la, ring sakripisyong daraw niyo, king kanakong altar. Mayaw siyang balepi panalanginan, ing templo ko, para karing sablang tao. Ing Ginong Diyos, amiyuli king kayang balen Israel, iba't king pangayugsena, king marayong lugal, pengako ng itukina la ring aliwang tao, ban makyabela karela. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Sa
Ingginuning meto yato at itimawa na katamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, Ingino mantabea ke kayo. Ama masaging maya pabalita, agpangkang San Juan. Jesus nga nakaring Hudyo, e parala kayong tubod kang Juan, at pe patutwana ing katutuan. E king ulining kailangan ko ing patutuning tao, no sasabihan ko iti ban miligtas kayo. May ngari ang sulong milalablab at maslag Juan, at biryan yung matula kayong sinaguli, king kayang aslag. Ating pamipatutukan ako, amay gitking pamipatutunang Juan. Ilapin ding dapat aparapat ning ipakanako, akanako namang daraptan. Deti, ilaring patutu kanako, king ing ipa yang mitubod kanako. Ing maya pabalita ning Ginoo. Si Bayo po, welcome po king kaya katamong simbambeng. Number 1, palakpakan tayo kaya katamong Ginoo. At pakigreet po rin kasiping yu, pero Bayo po sabihan nini, lawen niya pa mo po, Bayo ye po i-greet. Sabihin niyo po kaya, Pasko na, sabihin niyo po, ako marine, Pasko na, ot matsura ka pa. Biro mo po. Bayo po yung sabla, buri ko pong balikan tamo, nani yung pigagawan tamo at ingagawan tamo kaniting Shamayaldo. Miyabe-abe tamo king karalumduman, payampon ketikilwal ni kikatamong pisamban. Shamaldo, tatalakad daing Shamabulan, adaralaning Maria, i Jesus king kayang sepupunan. Shamaldo, magdala tamong tao, magdala tamong Diyos, ing nasa na ning Diyos, ning Diyos sa mikatawan tao, kalupa at abe ng Maria, ibay tayo Kristo king yatong iti. Yan po yung kaya katamong gagampanan, nala nga diwa pa, kaniting simbambengi. Ibat king karulumduman ning sepupunan, ibay tayong meto nga bayong biye, keti king yato. Panalangin tamo at tunepin maging karanasan ya, deting siya mabengi nga reti, siya maaldong manatili tamo king karulumduman, king dimlanan ning sepupunan ning yato. Nung sana, pag nasanta mo, kayari nanini, ating magbayo karing biyeta mo. Amen? Karen pong maralas alang akarapat kalupa ko, detang adik keng kakadut-dut keng cellphone dang kakakanyan, ang kakakanyan king cellphone, aldo-aldo. Kaka-cellphone, kaka-internet at kaka-Facebook. Minsan, yako po, aminan ko na po kayo, mga pa-TikTok ko naman po. Pero ako po teterak kakanyan keng TikTok, kindalan. King kaka-scroll, karing mapilan kaya katamo, detan ti-TikTok ng ti-TikTok, ka-TikTok no man katamad. O reniring dakala, kakit tamo, king kaka-scroll tamo, king internet. Mo mamalayan, may gisa na ka-oras, king kakakanyan mo, ale? Amen? Mo mamalayan, may gisa ning patingapon mo, king kakakanyan mo, king internet. Kung na nakapanahon ng internet, kung ano retang karing pelikula, akit mo, mo malayan, pati nga po may karakal kang pelikula king internet. Kung ano retang peka masanting, banulit-ulitan mo la. Kung ano retang peka makatula, detang peka makagaga.
Detang peka masanting adakin na ning pelikula. Banulit-ulitan mula at tuloy-tuloy kang kakanyan. Yan ning teknik na ning internet, ban manatili kang etutok ng kakanyan. At po tangikit mula reli, ako po balo nung menalbe kayo pong kareng MMFF entries, kareng palabas na king TV ngeni. Menalbe, balo ya po ring entries na ning MMFF. O ingkutang, bayo daw po palabas ng MMFF entries king sinehan. At inla pa mong ipaluwal din, deng pelikula, deng gagawang pelikula. At ilang ipaluwal din king internet o kaya king TV. 1 minute, 30 seconds o kaya 2 minutes. Excerpt na initang pelikula. Nano pong aus kareta, Tita Fe, na aus kareta? Nano po? Trailer. Natamo, trailer. Kareng matua, aus na pasinag. Pasinag o kaya trailer. Pero bayo po ita, tigo pong pasinag kaya kayo. Atin pong atlong luklukan, Ken. Atin pong atlong luklukan. Atin la pong pera king lalam. Atin la pong premyo king lalam. Buri ko po kalkalan nyo la. At lula mo po rin. Seryoso ko po ha. Kapkapan nyo po rin lalam yung luklukan. Atin pong premyo. Sige po, ako marine. Sabihan ko na po no karin yabanda. Ingmetong Kenny yabanda. Ingmetong Kenny yabanda. Ingmetong Kenny yabanda. Aro, marine po pang mangapkap po. Kabang magbisa kanyang, kakanyang-kanyang kayo kareng luklukan nyo eh. Atin po Ken, ako po maglaram. Gaya malatiya mo. Di na pong meniko ha. Makaklip yung malati. Aro, alang menakit. Lalawin kitang metong yan. Yate, kakapkapan ng luklukan na. Kaya tayo banda. Anyway, balo ko, manatili ko makagising kabang misa, uling kakapkapan yung luklukan yun. Bubble gum yung akwayo ken. Ali, pero seryoso, tintin po ken. Surprise! Ilben ko po ring MMFF trailers. Dening kening pelikula ning MMFF 2022. Balo yo po, nanula rin pelikula nga rin eh. Balo, ano ko yataan. Tito Fred, balo mo rin yung pelikula nga rin eh. O kagalang nanong alben mong pelikula. Ayoko na ko tang nanula reta. Di nanda kayo mong sneak peek nung Nino Rening at Sukarening pelikula nga rin eh. The Litter, starring Nadine Lustre, Macoy de Leon at Luis de los Reyes. Yan. At ini, metong tutuking ini, sigurado alben ke po ini. Family Matter. Lulwal ya Kenny, gaganap ya Kenny, Noel Trinidad, din kapanauna ng Tita Fe. Di Noel Trinidad, ang pori... Lisa Lorena. Nino po? Lisa Lorena. Lisa Lorena. Yan, balo de pakako. O yan. Mama Sapano, now it can be told, starring Edu Wow. Brother Edu Manzano at JC De Vera at Aljura Brenica. My Father, Myself ng Jake Cuenca, Shandy Guzman at Dimples Romana. Bromance. Nananahimik ang gabi, starring yung paborito ng apong Mila, Ian Veneracion, ang po'y Heaven Paralejo. Walula po rin ako no ametong metungan. Kaya albe ko po kareng trailer din. Nalben ko nga din, walong trailer da rening pelikula nga rin. Very typical of Filipino films. Pota magpaluwal lang trailer din, sigurado. Gihangin mo ni Alben, balo mo ni yung buong istorya. Makanya la rin trailer da rin pelikulang Pilipino. Ilben niya pa amin trailer, balo mo ni yung buong istorya. Very catchy, very interesting la, talagang mayagyag ka. As no ka-importante rin yung trailer para king film industry. It will set the mood and the stage. It will make you want to see the full movie. Not only a sneak peek, but you will want to see the whole movie to appreciate its beauty. Kaya ngini pong Aldo po ngayon maging payari na po kanini ka na akong umilya. Because I will just set the mood and the stage for the simbang gabi. Ba natin tamo pong paniglon, karin daratang pang walong Aldo, ang gaking daratang Pasko. Minsan no, maralas, yung pong metong trailer, mas matindiya pa kay mismong pelikula. Alas niya kasantingin trailer, ala niya mang kwenta yung pelikula. At maralas naman, napansinan ko, lalong-lalo na kareng indie films. Eta masyadong interesado karela. Uling etala masyado, lakat siling trailer da. Pero potang balikan mo lang. Kasanting da pala. Lalong-lalo na itang Through Nights and Days kanita na akong kaburi. Luma niya pala. O tayo kumambahalong mi palabas siya. Kaya pansinin trailer na kanita. Kingkaya katamo pong dimdama ebanghelyo ng Aldong ini. Nga nang Jesus karing hudyong mengutang kaya. Nga nakarela. May ngari ang sulong maslag at milalablabihuan.
At biriyan yung saguling metula king aslag na. May ngari ang sulong milalablabiwan. At mesaya kayo saguli kaya. In short, Jesus is saying, John is only a trailer to something greater. Ing bumunang aldo ning simbambengi is just a trailer to something greater. At mesayala ring aliwa, kaya kayo nga na, mesayala kaya. But Jesus tells them nga na, mesaya ko kang wan, bigit yang palak kang waning datang kaya kayo. But I have a testimony greater than John's nga na. Ing tunay kaganapan ning saya, ikit da kang wan, aliwa pa yan nga na. At suka na ako nga nawaring Jesus. Nung pansinan tamo po, makanyan mo naman king biyeta mo. Simple mo yung sasabihan ng ginungening aldo. Our life too is sometimes a trailer for us. Nakalpasinag, alaliwa, paslag, kaya katamo. Life may sometimes be a good trailer, but sometimes it may also be a not so good trailer. Ingkutang, is life now not so good for you? Kapakontento king biya mong ene, dakal ka pabure. Simple mo yung gawan. May lalat siya ning gino. Bala mo, wala ning pag-asa yung biya mo. Kamainip. Nung makananong di natangay Juan Bautista, king biya daring baog at matuwapang Zacarias at Elizabeth. Makanya niya naman gawang kapag mulalan king biya mo yung Diyos. Di bata ka, manaya ka, atin masanti nga datang, basta't kaya kayang panayan at pagsadyan. Nung ngeni, sisimba kang ngeni, kalulukat magkakasakit, lalo kang magsaya, uling atin pang datang keka, atin yang ibiyeng Diyos keka, o siguro maluwat na nga tsyo keka. Memo apapansin, aya panak, tapat asawa, tahimi kabiye, den kaya kahala namang pansinan at pantunan. Amen? At kadwa, siguro sasabihan mo rin kayong sarili mong yan, kontento na ako po king biya ko, masaya na ako king pamibiya-biya ko, pasalamat na ako mo po king apong Gino. Pero simple mapumarin, imburin ang gaawan ng apong Gino kaya katamo. Pagawa na, nung kontento na ka king biya mo at masaya na ka, may pamurin lalat siya ng Diyos. You will see greater things than this. Ing Diyos yang malam, magigisa ng grasya na ng Diyos. Alanganggay kayang ganakat pakalulo, pasinag pa mo nga ning mga santing nga daranasan mo king biye. Baladay waning panayan da, ali, datang ya pa Jesus at tuned ang pagdulapan. Makwalta na kanginit manawa ka biye, ingkutang, nino waring makwalta keni nga lanang pamangailangan. Anya pinatsyo ka keni, uling balo mo nga liwa pa nga nini, ingke kang tatamasan. At inyang ibiye kaya kayong Diyos, alang kapupusang kalam, tulang nasa lining kwalta, kapayapan na ibining tibanjan. Katatabili kaya, kakakawani, pasinag pamupungan nini, atin pang mas masanti nga datang. Amen? Mumuna pong aldoning simbambengi, pasinag pamo, trailer, at king balang simbambengi, muli ka nga tsuking puso mo sana, atin pang daratang. There is someone coming soon. 8 days pa po. Makapagsadya ka pa. Alben me ing simbambengi, makyabe ka king palabas. Yayabe na kaging ning ginuking palabas. King istorya ning lugod. Alben me, makyabe ka, banakit me ing buong larawan ning Pasko. Ing kamatutuanan, para kay kaya ing istorya ning Pasko. Ing larawan ning lugod ning Diyos para kay ka. At baloyo po bang mapalyaring, mayari po yung simbambengi ngayon, kompleto tayong simbambengi, pero datang yung Pasko karing biyeta mo. Mapalyaring kompleto po yung samayaldo ngayon, pero sinipon ka mo, king kakapayambun kay tikilwal. Malyari pong malyari yan. Datang yung December 25, malyaring datang yung Pasko king biye mo. Bakit? Uling ing Pasko, ing simbambengi, tungkol nung kompleto me, ing samayaldo, hanggang Pasko. Ing kutang, alino nga yari me at kompleto me. Ing kutang, kayari ning gagawan tamo ngayon, ikit mo ba yung babyenan ning ginukeka? Ikit mo bang masala yung grasya na keka? Ikit mo ba yung dakalabaging dapat mong ipagpasalamat? Ikit me bang nibay king biye mo,
i Kristo. Nung buri mo ngakit, ating makayawad kekat kanako. Simple mo, kalupa ng one, let us set the mood, the tone and the stage for the main character, the coming of the main character, who is none other than Jesus. Atin pa pong 8 to 9 days bago yung Pasko, let us open and decorate our hearts with joy and with a smile. Express it in little ways. Atin ko pong assignment, adwang bagay. Ano pong kakabit tamo usually itong Pasko? Kareng pibale-bale tamo. Adwalang bagay sigurado rin. Detang bulong-bulong ang pambulaklak ng house kareta. Christmas tree. Christmas decors. Garlands. Mga bitamong makanyan. Ingkutang ko kayo. Tapatang kutang. Ating ko pong makasabit na parol kareng pibale-baleyo. O pusad no paninganak yung makasabit kareng pasbulyo. Assignment yun po. Palibutan ko po rin EMDC King Samayaldong Simbambengi karempi bale-baleyo. Pangabuganda kayo, sungala ko pang parol karempi bale-baleyo. Let us set the mood and the stage for the coming of Jesus. Ang giyang malatiyang parol, giyang murayang, giyang gawayang boti. Just to remind you, atin kang pagsadyan ngening Pasko. Decorate your houses. Amen? At kadwa, nano pang kakabit tamo bukod king Christmas tree? Christmas decors. Nanong papalibot tamong makanyan, tang kanyang-kanyan. Christmas lights. Christmas lights. Sige, dan ako po require saling Christmas lights. Malpuy kuryente ngeni. Paslag yun na mo po rin lupa yun. Nanong pong aliwan ng burin sa biyaning sala. Light. Nanong burin sa biyaning light. Sala, ampong. Light. Nano pa? Mayan. Light means mayan. Ingkutang. Lawen may kasiping mo. Mabayat ya daralan. O iyang magpayan. Kaya ni pong Pasko, kaya ni pagsadyan tayong Pasko. Decorate our houses and decorate your faces. Mag-practice ta pong tumiman ka rin siya mayaldong nga rin. Panpot ang datanging Pasko, makabuklat laring baleta mo, mas laglaring lupa tamong salubong ing grasya ning Ginoo. Watay mo muamalayan uling eka mo biyasang maili. Dakal na bagay dapat ipagpasalamat. Eka mo biyasang tumiman. 9 days tapo mag-practice. Masayan iyo po ring baleyo. Pasayan iyo po ring baleyo. Masayan iyo po ring lupayo. Amen? Let us set the mood and the stage for the coming of Jesus. We are given a chance. 8 days to go. Decorate your houses. Decorate your faces. Palakpakan tayo. Hindi kaya katamong Ginoo. Palakad tapong ngenet iyang pangtalaking Diyos, ting panalangin ng kaya katamong balayan. Adwan tamo king mayupayang Diyos, sing maging tapat tamo king kasalpantayanan, at manatili king aslag ning kayang lupa. Nga tamong manalangin, Ginoo, saupan mo king patutu king kekang amano. Ginoo, sopan mo keng patuto, king kekang amano. Para ka rin pamuntok ni Santa Iglesia, may kakaragdagan lasa ng kalam, papagbanal ka rin taong may katiwala karela, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, sopan mo keng patuto, king kekang amano. Para king kikatang bansa, sana maging uliran niya at alimbawa, ketiking aslagan, kipamibebe, makayagong king Diyos, bangketa pansindet ayapusan, ling bansang makapadurot kaya, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, sopan mo keng patuto, king kekang amano. Para ka ring malubod king amano ning Diyos, ipagkaluban na ng sikanan, patutuking Diyos, akarelang sa salpantayanan, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, sopan mo keng patuto, king kekang amano. Para kaya katangan, matampat mitmong tula, tasanong mga pagsadya para king panyatang ng pasibayong Yesus, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, sopan mo keng patuto, king kekang amano. Ing kataymikan, adwan tamo king Dios, ing peka malalam makapagnasan, ning kaya katamong puso.
Ipadirinan mo king kapanayan, king pamipasikan mong loob, king pinili mong balayan. Pakiramdaman mo kaya kaming panalangin, kabang matyaga kaming manaya, king panyatang, ning katuparan, ning kaya kang pangakong talapagligtas kaya kami. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Holy
Nalangin kayo kapatad ba ni kaya katamong daon matanggap yara paning Diyos si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamon ka sa plala at ni mabilog ng Santa Iglesia. Hoy pamimiglalang, manano na sanang ingupaya ning kekang Espiritu, ape pabanal kang Mariang induning kekang anak, papagbanalano retingay na yayampang mibabo ning kekang altar, itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi ake kayo, At kekan yat timore, nayo ring pusoy. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan karino ipa. Diyos kingalanganggat lubos mayupaya. Kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Inyang migpakumbabaya mikisaot kay kamienting tao. Ti paranay tang binalak mo kanita pang minuna. At biklat ni para kay kaming dalan painturuking kaligtasan. Nginipanayan mi tangal dopot ang ikristong ginumi. Magbalik yang pasibayo kambening kayang ligaya. Kanita maging kay kamiyasanit ang kaligtasan na pengako na. Ang eni paninayan miking mitmong kasal pantayanan. Ulinita kambering sablang koro ring angeles karin banwa. Daralit ming kekang ligaya, layon makyabe kami nga langtok ng ngamingan ngening pupuri. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Exut Caeli et terra gloria Tua.
Ikapining banal o Ginoo, ating metolelangan matampa na kang pupurian. Uling king kapamila taning anak mo Yesu Kristong ginumi. At king upaya ning banal na Espiritu pagkalaman mong biyeng sabla, layon pa banalan mo. Alakang tok ng mititipon king kapulungan mo, panketa manibat king kayaslag ning aldo, hangga king kayalbog na, king dalise daon biyang pangyaking lagyo mo. Ulinita o Ginoo, pagparalampumi, palukob mula at pabanal king kekang Espiritu, deting ay na daralamit daraon keka, ban magawalang katawan at daya. Ning kekang anak Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami king pagmasusyan nila, deting misteryo. At tatanda na mi pakanitang benging mi panganyayaya, inwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, pirasonet dinwang ne karing disipulo na, at ngana. 180 kayo ngan at mangan kayo kaniti, uling itiing katawan ko, ami daon para ke kayo. Pakanyan mo naman kay batning apunan, inwaning kalis, e pasalamatan akat pinuri, dinwang ning kalis karing disipulo na, at ngana. 180 kayo ngan at minom kayo kaniti, uling itiyeng kalis ning daya ko, hingdaya ning bayo ampon na lang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayo ampon para karing sablang tao. Banket ami patawaran la ring kasalanan. Daptan yu itiking pamigagana kakanako. O laying misteryo ning kasalpantayanan, Kristo nintangyan na kahiyapang, Indire Maria, ibayin niya. Ni Kristo nintangyan at kahiyapang, Maranatha, Amen, inyangin ning gaganakan mi o ginuing makaligtas ng pamaylas at kamatayan ning anak mo. Ing maligayang pangasubli ng mebiating pamaytas na banwa, at layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daraon mi kaya kabilang kapasalamatan iting mabiyat banal as sakripisyo. Balikdan mi pagamuhamo mi, ing ayin ning kekang banal kapulungan at kilalanan mi daon king biena, paulin ning sakripisyo ning kamatayan na, biriyan mo kaming misut keka. Pagkala mo sa king ikaming mipasik ng king katawan at daya ning anak mo, mikatmuan kami king banal na Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu, kang Kristo. Gawa na kesanang maging metong mong alangangang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang banal, muna kambening Nuana Maria, kapilan man Virhen na induning Diyos, kambenang San Jose, ing kayang esposo, kambering nuan mong apostol at maligayang martir. Kambenang Santiago at ding sablang banal, paulining pamamilat ang damanalig kaming mirinan kasaw panalampatan at king harapan mo. Pagamamo mi o Ginoo, iti sanang ayaning pangasut mi keka, pasulungan na ing kapayapan ng pon kaligtasan ding sablaking mabilog ayato. Pasiknangan me sa aking kasalpantayanan ng pon lugod, ing banala kapulungan mong kasalukuyan maglakbe keti king yato. Kambening kekang alipan ni Papa Francisco at ning kekaming obispo Florentino, ding sablang obispo, pari ampon diakono, at ning mabilog a kapulungan na gewa mong sariling keka.
O mapamakalulong ipa, pakiramdaman mo yung panalangin na niting pamilyang tinulong mong marapke ka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak nula pa man makasahod. Ding kapatad ming meyango na biye, lalong-lalo na Jason, at ding sablang ke kami matulat me muna ke tiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king ke kang kayarian. Anong nuke manaya magkamit lubos king ligaya mong alanganga, king kapamilatan ng Kristong ginumya king uli na, pagkalub mo king yato ing sablang bage mayap. Ing kapamilatan ng Kristo kambenat keya, ipangmayupayang tuto, kagumding Espiritu Santo, sablang ligaya't dangalan keka, manggaman kingalang angga. Kambening maragula ka panaligan king Dios, amalugod at mayap kaya katamungan. Maustamo kaya ngayon ikapamilataning panalangin at iro ng Kristong Ginoo at kapatad tamo. Ikabos mo kami king sablang marokog oy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopaning kaya kang pakalulo parati kaming miligtas king pamanali paning kasalanan, at mikabiyos sa lang kasasagulan king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggamang kingalanganga. O Diyos, sa ipaming ginuming Jesucristo, sinabi na karingi kay ang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nune ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang banala kapulungan, at pamayapan ng ponpisan metongan may agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan po magari manggaman king alanganga. Amen. Ing ginuman tabe ya kaya kayo. At kay kaan timurin. King masayang paralan idakit tapongin king balang metong ing tandaning kapayapan at pamikakapatad. Miserere
Pakamalan kong kakaluguran, Nyo'y Kordero ning Dios, Nyo'y Kristo, ing Dios sa pagsadyan tamo, ing Dios adaratang king biyatamo. Nyo'y milalako king kasalanan ning yato, mapapalad tamo yung katamong mayayaos, ban makirake king biye at misyon ng Kristo. Gino, ek matampan tanggap ke ka. Dapat yak kasmiya nga mano mo, kumayap na ako.
lagane kaya ligaya na. Ang matularin ng Diyos, ang matularin ng Diyos, ang matularin ng Diyos, ng balena. Inyong inulilala, iyaking Sion inulilala, wala mo pinuyamong manina, inlabing iminap tulang timan, hindi labing ipadalit na, daligling tulay ang mayaglasan. Ang matularin ng Diyos, ng balena. Ayas lagane kaya ligaya na. Ang matularin ng Diyos, ang matularin ng Diyos, ang matularin ng Diyos, ng balena. Halita ding bansa sinabira, para karelen gewaning dino, karagul ding gewana ning dino, ning gewana barake katamu, king tulang hangap mo tamu, king tulang nilugon na ning dino. Matularin ng Diyos, ng balena. Ayas lagane kaya ligaya na. Ang matularin ng Diyos, ang matularin ng Diyos, ang matularin ng Diyos, ng balena. Ipanauning pamananaman, panauning dusat kasakitan, matampiras na ipangangupon, tula naman din puso'y ang sabon, tatanan ka ang manangis, dapat pupunta mo itlong Ang matularin ng Diyos, ng balena. Ayas lagane kaya ligaya na. Ang matularin ng Diyos, ang matularin ng Diyos, ang matularin ng Diyos, ng balena. Manalangin tamo. Hoy pamimiglalang, mananon na sanang deting sakramentong tinggap mi, ipabalda kaya kaming kekang kapatawaran ng ponlugod, ike sanang parangal king induning kekang anak, miligtas kami kapamilataning kayang panyatang busal miyanting tao, uling ginuya manggaman king ngalanganga. Pasalamatan tala po ding sponsors kaniti pong mumunang aldo ni kaya katamong Simbambengi ding CPC Santa Ines at ding niya ding kandila di Mr. Rodolfo Jr. at Mrs. Elsa Makahilig. Ing lamak tamo po kaniting aldo 3-in-1 coffee at bukas po ing kaya katamo pong i-offer para ka rin kaya katamong mas mangailangan nakakapatad batso o sabon pandilo o sabon mabanglo. Bawan yo papo nung mabanglo laring ibyeyo. Sabon mabanglo.
Schedule po para king Pasko, December 25, kaya pong Domingo ya po yung December 25, yung schedule po kanita, 7 a.m. Mass, Mamielang Aguinaldo, karing anak ding Fiesta Committee, kaya rin na po ni Misa. Karen mo pong anak, karen mo pong anak. 7 a.m. ya po yung schedule kay December 25, 11 a.m. binyag, at 5:30 p.m. atin pa rin pong Misa. Pasibayo po yung kaya katamong assignment, buwang bagay. Decorate your houses. Decorate your faces. Ala na pa mong toxic. Ala na pang stressful. Praktisan tamong pasayan talaring bale at masayan talaring lupa tamo. Magpayan tamo king biyadaring aliwa. Nung makananong Diyos, di natangya kaya katamo. Man siguro mila ko yung beyatan, pero inagyo tamong pusanan. Huling balo tamong ating Diyos king biyatamo. Ing ginuman tabi kay kayo. At kaya At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukan, beda rin kaya kayong familia, ampon pakamalan king biye. At ipaggalod na saning piya kamalala, makapagnasaning kaya ko ang puso, king lagyo ng ipamponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Ume kayo king kapayapan, pagsadyan ing panyatang ning Gino, king biyeyo. Salamat, King Diyos. Palakpakan tala rin po rin sablang susuyo, dahil sasaw kaya katamo mag-set king mood at stage ning kaya katamong Pasko at Simbambengi. Sana po maging malusugla kaya kabaning Simbambengi. Dakal pong salamat.